ngizocela umshumelo wala ekhaya uzongihlabelela nje ivesi elilodwa lapha ku-181. INkosi Dube khona la eGibsile. Batwana bakaNkulunkulu uzoba mfishane ngoba ngisemfishane vele. Kwenzeka ke iphutha ukuthi ngesikhathi kufika umqalo wendlela kuleliso lakwaDube wafika babephela obaba ngaleso sikhathi umuzi usewodwa kusesegubhethuka bebathola omkhulu obaba bephela kodwa ekufikeni kwaBombela kwatholakala obaba satholakala saba neshwa ke thina ukuthi ngesikhathi kufika uBombela waba ubaba omkhulu owakhonza amadodana akhe azakhonza emva kwesikhathi eside sathathwa ke nathi sayofihlwa la sasifihlwe khona ngenxa yokuthi nakhona lapho emzini wakwabeNkosi owethu wawuBombela ukuthi wabeNkosi ngoba ukube akafikanga uBombela wamkhipha ubaba omkhulu egubhethuka amkholwa ukube ngabe sikhona ngoba kwakuphelwa kwakunehlathi ke la uBombela owasa kulolu baba omkhulu bezoyibuka le ndawo wayesehamba nabo bomkhulu eyalapha ya ukhona khona umuzi wabeNkosi wafike wathi baba omkhulu ucela ukuthi
leya ndawo lelaphana ngoba yona yinhle ayinalo ihlathi futhi leli ihlathi la ugilwa khona imkhuba kungcono ubhombela ayowakha laphana umuzi waseGibsila wathi ubhombela cha kuzoya mina lapha ya lo muzi wena uzowakha lapho kusukela namhlanje sekwabe eNkosi sengisho ukuthi ke bathola bakaNkuluNkulu ngabe kasikho kuba ubhombela kafika kulowa muzi kwabe eNkosi ngoba amakhosikazi ayekhona ayemane esikhathi kufika ubhombela kodwa umkhulu wakwazi ukubuya thatha amanye awu-8 ngaphezulu amandla kaBhombela owawenza ubaba omkhulu thina-ke njengoba ngithi saba neshwa ubaba owayesizala akazange alandele enyathelweni zikababa wakhe ukuthi athande ukukholwa nathi la sasihlezi khona sasiya nje ngalolo langa kodwa ke mina kwangilemaza kakhulu futhi ngikusho ngangikhonze kakhulu ibhola uma kuyisabatha ngiphambana nogogo kodwa singasibona leso sikhathi manje ukuthi ngalimala ngoba izinto eziningi ngithi mangizenza ngibona ukuthi ube lokhu ngakulandela ngabe akunjena namhlanje batwana bakaNkuluNkulu mina imisebenzi eminingi sengishilo ukuthi okuningi ukubhombela wakwenza komkhulu sikuswa sikuxoxela nangesikhathi ubaba umkhulu uMadliwa eNgwenya waye usibali wakhe umkhulu esebanjwe eNgwenya bathi ubaba omkhulu wakhuleka lapho ubhombela wayekhona ehlezela amadoda wayehlezi nawo wathi ake nithule la iNkosi yakwaDube ikhuluma sasingekho-ke ngaxoxelwa uyo omkhulu ngoba ngambona iminyaka ewu9 engibale kodwa ewu4 ngibala lena eminye ewu5 ngoba ngase ngihlakahlakaniphile ngangihlala naye ngixoxela izinto shothi batala baNkuluNkulu ngesikhathi esekhuleka bomkhulu bathi la buyiswe uthi hamba uyoyitshela iNgwenya imbuyisi lebala kwenzeka kanjalo futhi imisebenzi iyabonakala ngiyafisa ke batwana bakaNkuluNkulu ngingazi ukuthi singabuyela kanjani emuva ukuthi singamakhosi sibe nalawo mandla lawo asezulwini ukuthi uma sikhuleka sicela siphenduleke ngaleso sikhathi njengamakhosi amadala kodwa ngiyabona silimala thina asalindi obaba omkhulu abehlala belinda thola ukuthi ekhaya uba nendlu yakho njengobaba ohlala kuyo ukhuleka thina uyafana senazi izindlu sesikhanda indle yodwa siphambana nezingane ogulayo ongaguli siphambana nabo nje endlini angazi ukuthi singayenza kanjani makhosi asendlu omkhulu ukuthi besibuyele lawo mandla lokuzethemba ishilo iNkosi yakwabiyela ukuthi ake sizethembe sibuyisela amandla kuNkulunkulu ukuthi asipho ukuthi sikwazi ukumelana nezimo ezikhona nokuthi uNkulunkulu asivikele amakhosi ayaphela nyazi lwezulu ayadutshulwa angazi ukuthi singayisebenza kanjani leyo nto sengiphetha nyazi lwezulu imisebenzi ongenzela yona iyamangalisa kuleli yakhaya konke nje ngikhuleka ngicela ngiyengibone sekwenzeka nyazi lwezulu angazi ukuthi ngingabonga ngithini ngisoleyona imlomo ezinkulungwane ikhaya kade liyikho selashintsha usuyabona uma udlula noma uqhamuka uya eNkosini angisho ukuthi labo kade bephambili bebengenzi kahle kodwa ihlala iNkosi liyaziwa liyalungiswa kushabe kuthiwa ubambile liyalungiswa Nkosi thela umusa nekuzwile